kami dinamangulahon nami kami diarin uli bulas sadarion. Parjolo sehari nama lo nami alu-aluhud damak parjolo tu amata nomor 2 di bata. Mula di mana malo nami asa anggia tutu marsat tabi bolok kami tu mata raja dot inata sori pada namora boruna hu parsanga pihami molo be hu pakai hame ke partikel na ke raja nami alu luhud damak perjolo tu mata raja do inata sori pada asa kita tuk tujulan nario asa talu tuk maralulungan monang ya maralo musuh kami hasu untuk perkasa kirap dot baru nami pedamang di kami kodak si monang mau lagi mana malo nami lepak do tahu tuh ba pedamang di kami kodak mulai pada muda mak do kodak so di mana balon nami asa kita tu masuk mata nomor 2 di bata di parsaripeu ni anak kurnaga 7 nario kita tu nasidia di heliangi akapino par masuk mata nomor 2 di bata di dia tidak kebanggabian dong parosani pedamang di kami kodang dia ya teko jadi dihamu pamuron nami Bukan lau partisi
nami tuan ni ulaw nami parhini tuan ni kodang nami. Doton namalo nami asa binura tok panuhatan bay inganan ni natio bay damang dihami hasahatan padumuda magkapto. Santa Bibolo perjolo dia matar.
Yok kamu mik tu hula-hula nami siaha. Rabdo saluhu narobbo. Duk simpuli raja nami dipuni di hula-hula nami nanya bangang marga siaha. Mangarani ma. Hutu hula-hula nami si calo titim marako rajai siaha. Tulang nami rajai silalahi. Kami raja si majutak. Tulang rorobo nami si wopik. Bonani ari merpau. Hula-hula na bertinodoho. Manik papahan. Pariban. Si majutak si topul. Mga rani magunin po din hula-hula namin na niyabangan raja siyahan. Partikyado ko pa sa tami ito ang hula-hula namin siya. Kung masingkong rade, hula-hula namin na niyabangan raja siyahan. Iharbangan ni huda namin. Padya mga pagkatao ba?